paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ha? Sika ka di na itabuyay. Naisaroong ka manan dito'y kabildatan. Ha? Di na ka di mabigbig manaw. Nusak, adayo ka pa'y lang. Mabigbig ka. Kita, namagam nusak da ito'y. Ha? Apay ka di manan ngay may kabuyay. Apay adamagam ngay manong. Si kantupay katadda ka mat dito'y. Kasangsangpat mo pa'y lang. Makapasurunan ti pa nagsungsungbat mo. Saan ka nga ngagsalsaludsud Tapno saan ka masarun kanyak manong? Yung kamanlangan iti balandang kalinteng. Talaga nga iti papanak manong. Nagdamag ka lang amin. Agmano akapong banang. Ay nabayag adi ka imay dito'y balay barok. Isungarod nga imaya kapong. Ayan ka din yapong inting. Ay napanmanan ije barangay hall. Ada ka di ibagamkan ko, ana? Awan matkit di apong. Di na magkulaang. Tadyak namin makita dito'y. Ni manong kwarog kat nakita ka dita dalan. Ay, imbagman. Tanakalagip ka nga imay dito'y kabildatan. Sanak ang nakalagip apong. Imbaw nak ni ulitag ko. Tadda ngamin papananda. Awan ka doa kay di balay mi. Nay, apay adida ka intugot ngay. No intugot dak, di awanak kuma dito yapong. Ha? Ay, si kakit dimot nga ubeng. Ay, asino ka? Ay, anyat dumdumugam di tadalan. Di na ka di mabigbig apong. Agpada kayo kinimanong kwarog. Di nakmat mabigbig. Nakatalikod ka mga men. Anyat dumdumugam ko nakmanay. Kitaham ka di apong. Apay ang nagadungay goy-goyot ti kuton. Apay nga maawit dati bukil tirik. Kataktakil tirik. Ngam isuda. Pagtitinulungan da nga iguyod Saan damat nga awitan? Pangipananda nga itirik abumbunagan da. Bunag da iti balay da. Da nakasagana akaninda no pa nagbabagyaw. Nangalaan da nga iti bumbunag da apong. Kumpormi so atuladam ida. Aggagat ka nagimpad ka tapno adan to taraon mo no madanon ti tiyempo. Wala pong. Tungpalak timbagam. Anong kwarog? Adda ka dimot urnong mo para iti masakbayam? Ha? Napayadamdamagam pa'y dayta. Iso timbagan niya pong inting. Agimpun ka no. Tapno saan amabisinan to. Talaga mat nga iso ti aramidak. Pangalalama iti ururnong nga manong. Kumpromiditan basta makita. Alaak. Basta ti aramid ti kuton manong. Alaan damot yan yaman na makita da. Winbuyay. Ti kutaon. Amin na makita da. Ibunag dalatan. Mayat ka di atuladan ni da manong. Una buyay. Tuladam ti kinagagat ti kutaon. Agurnong kamat iti makan. Tapno danto ka na minton pa nagtutudaw. Ay, hindak mamat nga rod mga alay ti ado nga ornungak amabalin nga iluto amakan. Pangalam ko mangay. Saan mo mat akabailan? Basit ka pa'y mait. Apay nga di kuton. Nagbabasit damat. Apay nga akabailan da. Apay day tabasket, apok. Papanam ka day? Nakagbiro kiti mabalin nga iluto amakan apong. Kunan niya apong kan manong kwarog. Imbaunda ka day? Una pong. Iswa mapanak. Tapno da maurnong ko. Ay, no imbagalakit din ni apong kan manong mo. Ala, mapangka, barok. Una pong. Intun sumang putak. Saan mo aparikot ti iluto makanan tayo intunal daw? Ay, nagsaya atin ngayon nukasta. Inak nga roda na pong. Mapuno da ito yung basket iti ado amadengdeng. Naglawa bang kagda ito'y. Damula da karabasa, lubyas, tabungaw. Kun, nagdudumaan natin. Ay, punwat ito'y basket ko. Mangpurusak, takaragak ito'y dakala basket. No saan ko amawit? Di parang guyot ko, nakas itinaramid ti kuton, ako na niyapo.
Nagdagsan ti baskita na puno iti agduduma mabali na madangdang. Kabil ko iti ref. Inton makay nanak. Inak tumanin mangala. Buyet, si kakadiday ka. Una pong. Ikarkargak dito yung ref yutin sangpet ko anat natang. Ay, kasta ka day. Ay na, saan ko nga ron aparikot ti ilutok inton aldaw? Una pong. Inak tumanin inton madamdama. Apay, ada ka di pa imbagan ni Manong kan apong mo nga alaan. Ado pa iti apong. Sige nga Rod, nasaya at mo't no ado. Tapno mabayag adi tay gumatang itinateng. Una apong. Numalak amin dagiday. Ado a. Ala, umay kapay nga Rod dito taalaam ti kwartam. Ingka gumatang ititinapay kan soft drinks mo. Una pong. Makaininumak ngagpaiso ni ti soft drink. Nagpuros ka di itinatnatang ijay banggag, tuyek. Saan, Mart? Adda ka din nagpurusan? Adda nga rad. Sino nga tinapan nagpuras? Ado ka day tinapuraos? Basit mikidiya. Ang minununa andatan na nagpuras. Ay naglukon day ta nagpuraos. Makitak lang tapabayada. Di dati mulong nga nagmula kin naggait. Ita tamabalinan, mapandamangalan. Ay sinalbag dagitan. Makitak tulang nga. Talaga pabayadak no asino man. Naglaingkit din ang mga lalatan. Uray kumaano'y pakadada. Gumatang man ititinapay kan soft drink kagawad. Anya ka di tinakitak nga iguyguyod mo itay, boyet. Diyan ka din ay karga iti dakala basket kagawad. Wan, nadagsan samot. Nadagsan na talaga. Jak mawit. Isong guyot kon. Anya ka di dayjay. Nagdudumanat natang. Yung baglalaban mi. Ay kauwan ah. Isong arod nga inikanak ni apong banang iti gatang ko iti merinda. Anong kwarog? Ado timbo nagkwa madangdang. Si Kangay, adda ka di matimbunag mo. Ha? Imbunag? Nangalamat itimbunag mo? Hindi po na manong. Ado iti balay dapong. Di kamawatan. Nang ibunagam ako nam. Asino tinangtadkan kay tinatnatang? Imbagak ayang ang tadda. Napan ko yung bunag kunak. Nang ibunagam, aking kukwa. Saan ko nga mo ti aking kukwa? Basta yung bunag ko. Tay sumati ko na yung kanyapong inteng. Ha? At dahil bagamay ngang kaagibunag itinatang ti akin natang. Isumati ko nam. Tuladam ti kutol nga gibunag iti kumpormi dita. Kunamot manong. Yay! Nangalaan nyo ka di itiintad yo ka ni Boyet anak natin. Inteng, kwarog. Ha? Na. Awan mo't intad ko anatang kanibuy, Ay, kwaraw. Ada intad mo, ya? Awan maitang kail. Katno ado ti insangpet na anak natin. Kuna na nga imbagayo ka no. Kunak ano intad yo kan kuana dagiti natin. Ay, iso siguro ti bagbaga na itang imbunag na. Ay, nangalaan na nga rod ngay iti insangpet na. Nalpas. Damagan nyo kan kuana no nangalaan na. Ay, nagloko nga ubingan ngay. Ano nangalalaan na itinatnatang? Ay, buyek. Nangalaam iti insangpet mo anatang ngay. Ije po na apong. Na, ay. Sa dino ti ayan ti po na ngay barok. Ije bangka gapong. Ay asino ti aking bangkag. Ay, nagaramit kan samot iti saan anasayat. Kaya sana nasayata ko na mapong. Kunayo mo't amay tagor nung iti adwa taraon. Ita, saan mo na nasayahat? Ay, ibagaman no asino ti aking bangkag. Diyak ka mo Nasaan ko mo ta dinama gapong. Kuna nga ni Manong Kwarog nga galaklatan iti makitak. Ay, dakas ti mangala iti di mo kukwa. Kunamot nga ni Manong Kwarog ang mga laklatan apong. Ay, di mo ulitin ti kasjay. Di mangala iti saan mo amula. Asino nga ta tinangala iti mula may ijay bangkag?
Tinakaw da ka di timulayaw, Maray. Kasta nga raw, no maamwak no asinaw, pabayadak tapno di agruam. Asino ngay nga ta tinangtakaw iti mulayaw. Day tatitakwatak no asinaw. Kasano nga iti panang takwat mo? Agdamagak no asino tinakakita iti abdain sangput na anak nateng adimot nagmula. Gayam. Damagman ni Buyet no nangalaan na itinatnateng nga insangput na? Ha? Ti apo ko ni Maribanang? Wan, Maray. Limabas kan samot iti batog ti balay da Maribanang. Wait, apay ka day? Ada ka di bagamkin ko na? Naibaga ni Mari Kwanang ang nakita ng addain sangput ni Buyet anak natang ije balay da. Kaya't mo asawan, di apo ko da simbang bay tinagtakaw? Saan pa'y asigurado? Iso amapan ko damagang. Ay, kakarub damagin ay. Ang mga nusungag paisaw. Ha? Talaga nga inakdamagang. Iso kida, hindi mo na nagburas. Anyaman nga tanti simbang sang bayan da nga ubing dito kabildatan. Agtatakaw, Mike. Sino nga tatakin ko kwa iti inala ni Buyet, anak natang? Rinabak ko lang ni Buyet. Napanmutin na ngalay timula ti sa balay. Ay si kantumot nga ben. Apay nga min nga imbagam amapan mangala, iti anyaman amakita na. Napayamot ngamin nga imbaga matuladin na ti kutaon. Ngay bunag nalatan ti makita daang kail. Jesus, parikot da ito Di tamot na panunot nga muna ti imbaga ta iti ubing. Ay, kanya nga itan ti aramidon tangkay. Inton maminsan, saan akomporme ti bagbagata ka ni Buyet? Imbag ta nagkita ta Maribanang. Nangalaan ka di ti apo kaum iti insangput na anak natang. Dayta ita ti kayat mi amaamuan, Maray. Damagan me no akin kukwa iti nangalaan na. Ang kunanamot adi na kano dinamag. Timula may kat karabasa, lobyas kan tabungaw. Napuros ti daduma. Pabayadak ata nagbanugan mi mag. Ay, dispensar, Maray. Bayadak ti innala di apo ko. Apay ngamin anagalalatan adi na impakadangay muna. Rinabak ngamin ni Kwarog ang mga lalatan iti makita na. Iso aday jay, nagtulnog mat jay ubeng. Ay sinalbag ako araw, laklakayanan, suruan na ti ubeng iti saan anasayaan. Ala, bayadak laangan, Maray, amanustan. Ay kawanan kasapula mo ngamin ti kwarta. Amumag, awan pagsapulan may ngagpadpadakin ni badungkaw. Binayada kon ka ni Marito yung tinala ni Buyet, anak natin. Mula da ayat ti inala ni Buyet? Wen, no saan nyo arina bakti ubeng, di na ko mainaramid dayjay. Iso ano maminsan, pilyan nyo ti irabrabak yung kankwana. Nawatan nyo? Ay, ni Kwarog. Iso tinang raba. Uray si kamot ang kail. Na. Imbaga matuladan na ti kataon, ang mga lalatan wadda makita na. Ay, saan kayo nga agpin na to doon? Amo yung nga ubing jay ta? Rabak nilang matantay. Rabak ko na yo. Ang nakita yung matimbungan na. Sige, agkalintigan kayo pa, itagpada kayo ang balunatan. Na. Ayan, nantay balon na. No, bana. Saan min tun arabakan ni Buyet? Wanantay, saan min arabakan? Ay, amuyo lang aruden akas jay ti kasasaad na. Ang rabakan nyo pa'y laang. Ay, kwa. Ayan, ti panunot yaw. Ay, saan ang maulit? Promise. Wanantay, saan na maulit? Promise. Ay, Kapitan Ken Kwarog. Ti ubing, iwanwan itinasaya at asursuro. Adi mo katrabakan nga agaramid iti di umno. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng!
Aray ti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdanga. Apay nga tawang mga pasahirusan. At danto-inton madamdama. Itay pa nga uray tayo diti paradaan. Mabisin tayo to. Tani pangaldawan kaawang pa'y pasahiros. At sumungad alakay. Oh, ni matataba daw. Ha? Nakataratara kiman ita ni tahataba daw. Eh, sa dino ti papadam, tataba daw. Itay ilay. Mapanak man nagninong iti kasar. Wow. Ay, isumulagay man nakasukat ka. Asino kada kayo timang itulod kanyak? Siya ka, tataba daw. Siyak mo tin ah. Ado ti kwarta ni tataba daw. Ibagang maarkilain ng ti tricycle mo. Ah. Ay, aglugan ka ni ti tricycle ko, tataba daw. Arkila maun. Una, tayo talaga yan. Ala, inta ka rin ah. Sigurado masana ka matapukan ah. Saan? Lisyak, titapok. Apay nagpuntugan na ito yung tricycle mo. Nabuntog pa lang dahil. Ti para kan katataba daw. Kung nakaparpartakan, ti pa nagpataray ka. Ay parpartakan pa mo na. Tanay, maladaw akang. Tumayap ta na, ano kasta? Sige, pataya bumaon. Sige, ti makamaw. Ti tao dito kasaran, tataba daw. Why, tabak nang di agkasar. Ay, Bumaba ako na. nay. Ay, tataba daw. Gipliti yung ay. Ay, ilis ng balay. Nay, awan tungtungan ta kay listak. Agbayad ka pa ya. Na, ay, manawan. Ilistak ka na. Ay, kwaraw. Huy. Si kamot ka mangkail. Nakaturog ak tawan pa pasahiraos. Ay, itulod nakman ije munisipyaw. Mapan kay di munisipyo? Ay, pandaram kay dentain-tan. Saan ka mo ta nakasukat? Anya kumano sa anak-anak kasukat. At nga kwarta mapagpliting. Nata diskumpiyado. Ha? Anya dito ipang pangigmaw? Basit akoins. Umanay pagpasahim data aquines? Mga nusang sangapulo a pisos lang data. Ay! Da kwartak. Apay, danag mo ay. Uray sa anak-anak kasukat. Ay, da kwartak. Imbag pa'y ni tata ba daw? Tanagtaraki ita nagpailay. Ha? Sigurado nga do ti kwarta na. Kat ninayunan na ti arki lang imbayad na. Ay, unay kamit din nga agdadrive ko araw. Ay, nagbuntog. Kasla saan kamit anagan? Kasano nga partakak ti agpataray? Kat kaslawan mo't kwarta mapagpliting. Libreng tumanay. Ay, darasem. Jesus. Ipakita to kadikan ka ti kwartak. Ha? Partakak nga ruday. Ay, sige. Apay nga ay, tadi nakamot insurot ni Kabadong anapan igi kasaran, kat ninong gayam. Apay kumaasumurot ha. Katawan mo kwarta na. Anya, napan nagninaw nga awan kwartana. Awan, jak amua, nunangalaan na iti pinagplite na. Ay, unay matdaitan amapan agninong. Iso adya kun si Muro, tadyak kaya't ti magmagna. No siyak, mabainak nga umatindar iti kasar no awan kwartak. Jak lama mapanen ah. Ay namaray, ni badung ko nga main, napuskol ti rupa na. Uray to pa'y sandang imbitaran kat mapanlat ta makikasar. Ay kat talaga anapuskol nga rod ti rupa na, no kasta. Ayan nga iti pagpliti mangkail. Ay, mabit lang tawarwarek pa ito ay nakaibalkutan na. Imbalkot mo dita na labaga panyaw ti kwartam. Siyempre sa bali pa iti ada iti bulsak basit akoins. Ta inted ko kadag iti agpalpalama. Isagsasang ribo akwartak.
binalkot ko dito. Nagpuskol mo tin dito pa nakabalkot na. Tapno na rigat matakaw. Nagadupay, agalot na. Aguli makakali. Dandani mawarwar ko. Na, kadaanan na pita ka dahi tangkay. Dahito iti pasahik. Ada reklamaw. 5 kasaw. Win! Naragsak kamot siguro. Urahin ka nga gawid ang kail. Aglugan kan tumanin dito yung tricycle ka. Diskumpiyado kan tumangamin kanyak. Gaputa sa anak-anak ka isputing. Para! Woo! Check! Para! Nay, sabi ngagparpara ka dito igid ti kalsada, Usep. Awang gasolina ti tricycle ka, tadi mo nagpasahay ni tataba daw ngayon tulog ka. Ha? Abay ngay. Kung na ka nga ilista ka, hindi pasahin na. Kaya't mo asawain, inutang na. Imbag ta nakita ka, limabas iso apinara ka. Pabuludan naman iti paggasolinak, check. Imbag nga rod ni uncle ko ngayon tulog ko, ha. Taong sana nakasukat. Nagado ti kwarta na. Dakal tinted na apliti na. Nagbabawi ako nang itulog ka ni tataba daw. Nila kumat, kapitanin ti tulog ko. Adda kwarta ni Kapitan Marey. Kano kaal-ala, medyo honorarium, medical man. When nga road, katsak amuno sa dino tinangidulinan na iti kwartana. Kaya mo asawan, ilamlamang na ti kwartana. When Marey, kasanaw, idi na minsan anala na dya honorarium na pangkuinggatang iti baro apinggan may kaskada kaldiro na eh. Wan Marey, malagip ko, tadwata idi anapan gimatang. Ita, ilamang namot tanti kwartana. Kat nagpailin samot ni Kapitan. Inala na siguro amin. Ay katawan nga rod pagpalingkim Ay talaga nga awanan, Mare. Ay, saan nga agbirok itinaimas asidaan na? Imbag ni Marituyang, tanapan nakikasar ni Badong na. Isupay ka no ti may sa aninong. Ay, sigurado. Inton agawid ni Kabadong, adayawid na asidaon da ni Marituyang. Ay, sigurado day taa. Ni pay pari Badong tikunam. Ang mga nuyawid na jay buo, ababoy. Nagmalasin ti kastay. Atong agpaiso tinayawid ko asidahin. Yung mawanmot kong ti pagplitik nga gawid. Sa pinagdagsan na gito'y saksaka ti baboy kinuwang dito'y sakaw. Saan mo ta mabalin na baklayag nga agawid na mga numawid apak. At dakit na kita ang nairang hulda partikan ni dito'y ilay. Ay, paray! Apay dito nakasakaw. Ay na. Sige, magayang paray. Imbag ta nakita nak. Nakita ka nga ron. Kasla na unag ti pampanunutan. Kasla nangig ko pa'y anapan kakano ije kasaran. Ay, pudno paray. Kinapudno na. Adaw, tinsakop asaksaka. Ay, ayan na. Nakita pa paray. Ada dito yung nagtisakaw. Kita akman no, ado talaga. Kita ba? Na! Ay, kumpleto mo't na kita saksaka. Kukod ko naman pare. Ada kukod di oink oink. Ada kukod di mo. Nakita mo di kukod di ma. Kukod di nuwag dita paray. Ikot mo na. Naglain ka paray. Problema nga rin dito paray. Nung kasanaw ka mayawid na kita. Tawag mo't kwarta ka. Ay, awan pa masahim. Uwan paray. Mapalay, napautangan nakpalaan paray. Napautangan ka dyan. Ikang kalatan na. Ay, agyaman na ka paray. Thank you. Paray. Hindi may sa kondisyon. Kanya kayo dito kondisyon paray. Padawat mo kanyak na kita dato maako ka. Kasi akmaan ang iliblimas no dawatom lahat. Magmagna ka nga ron, no kasta. Muna, ikang kan paray. Ito nga talo pares ako kung na kita.
Pagpingayan ta. Ay, punay ka mo, paray. Nagadumot tingay. Ay, magmag na kang din. Ay, saan nakapanawa na, paray? Wine, bagi mong paray. Di kala na panunot mo't tinangyawid iti lasag para kanyak. Day talabagbagim ti pinanunot mo. Apay aya nga, reklamo ka pa lang. Duwata mo't amang sida ka na gito'y akukad. Amumot ato pula, jak makakinit iti tulang. Ay, kita nga rin ngamin analaing nga. Oray pay. Sige, ito na minsan na mapanap. Puro lasag tumit tayo, tiyawid ko, para king ka. Kasta Ita, ano sampay lang tagigaw, pitidigaw. Wow! Kukod ti si Dan! Naragsak ka, kwarong. Siyempre matanggal. Kat nagdakkel to, pa'y tinted mo aplitim itay kanyak. Sumitlagay dumanon iti lapayag mo ti isem mo, Anggal, naluto nga tanji kukod. Ay, wala dyan. Pa'y nga awan maglulutaw. Namangan mo't nalipatan ni Antibanang ti aglutaw. Pinakitain. Ay, banang! Ay, nakaluto kan. Nagkuna nga agluto ak. Di mo pa rinog yan tinagluto? Jak kaya ti agluto. Ay, apay nga kinay, mabisinan ni kwarog. Oray mabisinan kayo. Apay ta nakakusilap ka manan. Naalam gayam jay honorarium mo. Ang dinakpay inikan, oray 5. Apay, kayat mo ti kwarta? Damagang pailaan. Nunang ilamlam magam Jak amo no sa dino. No ada dito'y bulsak di kwarta. Apay ngay ilamang mau. Ikang kamadlangan. Jak aglutluto, no dinak ikan iti kwarta. Ay, ikan ka. War-warak man dito nakaigalutan na. Sino katamon ti walit mo? Panyo itan analabaga ti walit mo? Ay, may dito ita nalaglag na. Manutikat mo. Limagasot no sa garibaw. Pagpilyon nakpailaang ba? Ito, limagasot. Inapuilaang tilutwag no kasta. Aramidak pa'y anakusal kanaksal. Ay, unay kan. Dita, nayon natin siyang garibo. Ay, agyamanak, inteng. Sige, agluto akon. Inna po'y kansidaan para kada tayo atalaw, kada kuharog. Nagalisto kami ting da kwarta. Sa dino ti papanam, kabadong. Di taman karo ba? Tama pa nakagdamag-damag, maray. Anya ti damagaw? Si kaman tuyo mo na pagdamagak, maray. Adda ka di amaw, nagkasar dito lugar tayo. Adda Kano nga? Jemay sa akasar, mapasamak inton umay atawan. Dita abagatan. Je sumaruno akasar, dito'y laod. Inton umay abulan. Ay, mabayag pa'y magayam. Apay nga men? Ay, kat mapanak manan agninungin na. Sayang dagiti kukaw. Anya? Ay unay kan ba daw? Tainibus mo man ng shampoo kan sabaw. Ay, kitwin na. Naskin gaya manabang luwa ka mapanagninong itikasan. Agninong ka manay? Wine, mayat tagninaw. Tada maiyawid ko asidahin ta. No puron tumula tulang. Saan ka namang yaw away? Tapuron tumula diguti pasidam kanyak. Anya laki din na ya. Puro lusag itahan tiyawid ko to yang. Mala, iyawat mo, tay pabanglaw. Tag pabangluak mampay. Darasay, tamapanakaw. Yakat ti maladaw. Asino kada kayo ti mangitulod kanyak iti kasaran, iti ilay. Sana siya? Dadapay, asa na siya? Apay ngagpipin na ti doon kayo umitay. Di kan to pa'y nagbayad. Awam mo inted mo nga arkila di kanyak. Si kangarudin ko araw, ti mangitulod kanyak. Pandara mo, dahi ta tricycle mo, tamapantan. Naglayng mga reklamo dahi to kusip mo na ya. Diyak kaya, tatabadaw. Saan ka nga ito loud? Ay, at kwarta. Ipakitan pa'y nga umuna ti kwarta ma. At nga rin dito'y bulsa. Awan ka di, Chet. Awan kwarta na dahi ta. Amok nga awan.
Uray naka-sputing ni Tata Badong. Amuklatan nga awan kwarta na. Magmag na ka na, Tata Badong. Ayawanin na, maladaw akaw. Sungay tulod ako na. Oh, nagbayad ka pa ya. Diskumpyado kami kengkan. Linuko nak iday. Anya! Makapasurun ti kasta, Kapitan. Surun kan. Apay kadimanan ka, Badong. Naggapuak iti barangay hall, Maray. Mangala ko may ti barangay clearance ka. Awan may ti parinting agpirma. Napanan na ngay. Ay, napangataman ni Jawitingan na. Nga ta? Ay, masuruna ka talaga. Alakat urayam nga agsubli iti barangay hall, ah. Inton kwan, mapanak ni tabangir a barangayan. Taijayak ang mga lay ti barangay clearance ka. Anya? Kasapulak kumaitan kay. Mawan mo ni parinting agpirma. Pangusaram aya iti barangay clearance. Kasapulan nga ron ijay sirka katrabaho ijay ilay. Sandak nga awatay, noon barangay clearance ka. Aya, anya ngay atrabaho. Dishwasher lang makidi ti may sa restaurant, Maray. No apa, kasapulan ti barangay clearance, ah. Kaun, ah. Kasta talaga. Uray anyan sa trabaho, itakot ka sa pulan ti barangay clearance. Sa payawan ni parinting agpirma. Kaurayam, ah. Ununain ng tumot ti mapanijawitingan. Ala, agsubli kan tulaangan iti barangay hall, bareng maranaam taon. Natuyang, nanda kayo mat dito yung barangay hall. Wan, kwaraw. Mga alak ko iti barangay clearance taka sa pulak. Ngam awang kanumo ni Kapitan nga agpirma. Ay, kwa, nagpailay. Apay, pangusaram iti barangay clearance aya. Agaplayak nga road iti may sa laundry shop ijay ilay. Kitnasken kanong adda barangay clearance. Aya? Ay, urahin yung warad niyang kalinding ah. No sa dino ka tinapnapanan na ah. Unaw napan nagtaya iti huitain. Ha? Ay, napan nga raw di jay ilay. Adda kasarita na ijay apada na Kapitan. Di ko nam kiday. Adda ijay huitingan. Madama ti duty na dito yung barangay hall. Ngam sa balay ti mapanar-aramidal. Apay ka di adiyo pat dyan anapan ni jay ilay. Napan ijay huitingan ko na ma. Saan nga raw? Napan ni jay ilay. Adda kasarita na ijay apada na Kapitan. Anya nga oras nga sublay. Tsaka mo ah. Agsublin tulat na ah. Bagbagam niyang kalmaw, kwaraw. Ngamain, adaw ti kabaranggayan nga grikriklamaw. Akanayon kano nga awan ni Kapitan. Ha? Kaya't nasawan, saan nan aramid ti pagrebengan na kas Kapitan. Hanggang, may tagsapa da tatabadong kanana to yang. Kasapulan da kano ti barangay clearance. Apay, pangusaranda ko iti barangay clearance. Nag-apply da kano iti trabaho. Ano trabaho nga ikot? Bakit kan lakay din? Tsaka mo ah, nagsublidan to ka na. Iso apirma mo ti barangay clearance data kasapulan da. Katuna. Kena ko na ni nana tuyang. Nga do kano ti agreklamo kan ka. Ngamin, saan mo kano nga aramidan ti pagrebengam kas Kapitan? Ay nagadukot nga mo dagita at taon. Akaslawan na saya anar-aramidak dito barangay tayo. Yay. Kasta talaga hanggang. No nasayat nga aramid, sanda makita. Tapasig abid daw ti makitkita da. No kayat da. Isudan ti Kapitan. Sukatandak laangan ah. Kita akman ti laing da. Manggal, palagipan kayo lang. Mga numaliplipatan yun ti pagrebengan nyo kas Kapitan. Liklikan nyo nga minti sugal. Don't worry, tadyak baybay anti pagrembengak. Pakadadailam na itanggal. Isuan na saya at no ipangpangruna yung ti trabaho ito ti barangay. Kanya kaya ti agulbud ka dagiti tao. Tunggalag damag da kanya. Agululbudak lata. Di mo sungsungpatan ah. Panawam idan, nagdamag da. No mga damot makunada kanya ano kasta ti aramidak. Isu nga, agrasunak lata na. Ibagak nga da kasinara kayo jay ilay. Ay, mayat! Tanong mga baka katikang ka iti balatom. Kano pa nga mga bakayaw? Awan tupay na nga baka nyo rin na minsan lang. Iso aliklikan yung tisuga lang kay. Apay marituyang,
Anya ti ibagam ta imay ka dito balay. Adda ka din ni Kapitan. Ay, nasa pamuttarimwar. Kan apay amasursuron ka. Masursurunakin ni Kapitan. Agasam, saan na pa'y apinirmaan niya barangay clearance may kinibadong kao? Ha? Pirma na lang ti kasapulan. Ngam di na lakat pinirmaan ang sakbay anapan ijay huitingan. Ha? Awan dito'y balayaw. Kaya't nangarod asawain nga adda ijay huitingan. Anya? Ha! Dayta, Kapitan! Kapitan Huiting! Yuhu! Kurog! Ada ka? Ngay, ang galing tayong. Nakaragrag sa kamot ngayon may titibalay ka, oh. Nangabakak. Ikang ka itibalataw. Nangabak kayo tihuiteng. Shhh! Tagtagari ang mga noda makangag. Mano ngay tinabak yaw? Nawadwad mo, basit. Mabitlag at ikang ka itibalataw. Atoy. Ha? Ha? Oh, wala tamit nga agpaiso da ito inyawat yaw. Thank you, ah. Ikang kamanti, kwarta ta gumatang ka iti pagsangwanta. Uray ta, duwa ta laang mo't nga agsya. Ay, katuwa na ang kay. Arigla daw. Munto'y nga rudan tigatang ka. Enteng, damagaw anangabak ka iti huiteng. Nangabakak iti huiteng. Itad ko kang katidaduma ang kukwak tidaduma niya. Dayta ka din huiteng ti ipangpangrunam nga aramidan, Kanayon kanu nga awan ka ija barangay hall. Ha? Idin to tamasapsapa kamot nga agga po dito balay iti inaldaw. Katno, ako agjut-juti Anya nga rod ti kayat asawan ti mangmangag ko asasawan dagiti tattao. Asika kanaw, kat kanayon ti kaawan nyo ijay barangay hall. Apay, asino ayan na itabang patpadakas ka niya? Agpili ka, inteng. Huweteng, wano ti kinakapitan mo. Anya? Agpili ka. No mas importante kan ka ti huweteng. Sige, agresign kan kas kapitan. Iko ay niba nang mat. No di mo matlaang maaramid ti pagreba nga makas kapitan. Agresign ka laangan. Ay saan Apay ta pag-resignin nakmat. Agresign kan, inteng. Ha? Kababain ka laang. No agtuloy ka pa'y akapitan. Aday tamot huweteng ti ipangpangrunam. Inton bigatan ti meeting tayaw, kapitan. Ay amo, sana masapul kay bagam. Ipalagip ko laang, kapitan. Tama nga, no tumalaw kan tumanon. Tumalaw asasawam kagawad ko nang. Wan mat, amang ano aglibas ka manen amadama ti meeting. Kaano pa'y naglibas Ay na, kapitan, di ka naglibak pa'y. Basta ipalagip ko kan ka, ang meeting tayo nga opisyalis inton bigat. Amo ka di! Ay sige, tada pa'y papanagayam. Bala daw ako na. Anya? Sige! Nagdardarasan anapan. Mapanman ngatan ijay huitingan. Adda parikot ko, Kwarog. Iso ako mamang ako making ni kapitan. Tabarang masulbar ti parikot ko kinilakay ko. Ha? Anda parikot mo kinilakay mo, di na? Awan, Kwarog. Awan mo't gayam ni kapitan na pangibaga ako, ma. Ay, di mo pigsaan ti sangit mo, di na. Anya ka di ti parikot mo kinilakay mo, aya. Sige, sa akong ti pangibagaam. Barang at na maitulong ka. Apay, kapitan kaya, tasi ka ti pangibaga? May sana ka, kapitan. Ala, ibaga maun, barang at na maitulong ka. Kasanumat nga min, sana na kayat nila kay ko ti maturog ijay silad me. Anya, dahil tati parikot mo. Adda babae nila kay ko, Kwarog. Paingay nga babae nila kayo, Mau. Itian niya aga, Pao. Diyan mo, Kwarog. Amo ko na, Pao. Anya ko matirason. Kasi tiaramidam di na. Kanayon kang agdigaos, nga uray sa bunla paglabati aramatam. Ha?
Kanayon ka ngagsagaysay. Kita man tabuk mau. Kaslasana na sagsagaysay. Kung nagsukat ka mo ay ti duster mau. Sa balin ti angot mo di na. Kaslasana na lablaban ti kawis mau. Anya? Kinuray dagiti anak mau. Kanayon mo idaadigusan. Takakutkuto da. Kwa. Agdalos kami ta ni di balayaw. Tapno maragsakan nila kay mau. No kasta sumangpat ka nagkapoy ti trabaho. Kasta ka day. Wan. Mala. Padasam nga ramidan dagiti balakad ka. Makitam tao tinasayat a resulta na. Integ, anya jay damag ko. Anag sa saruno, dagiti mapan ije barangay hall nga agpatulong kan ka. Ngam, ni kuwarog ti sumango kadakwada, taawan ka. Adamit dagiti kagawad ije anak kadyutay. Angam si Kati Rumbang nga dayjay, kasi Kati Kapitan. Naa. Anya nga ti diferensya na, kagpapada kami nga opisyal. Ay nainteng, mangrugi ka man ngatan ako nak. Ay, at least kit di ata adan ni kuaraw, nang bagbaga kadagiti ada parikot na. Iso nga awanan ti parikot, Apay, napnapanam ngamen. Napan ka manan ijay huitengan. Ani ako ba? Oy nainteng, itiday tangar aramidam. Awan ton mayat amang ibutos ken ka inton sumarunaw abasing kawal. Anya kita awanan. Agresign ka laangan. Tadi mo mat maaramid ti pagrebengam akas kapitan. Ay na, kasta ka na yung ti ibagam kanyak. Apay, asin nung araw, ti magsukat kanyak no agresay na. Saan mo naparikot dayta? Basta agikat kan kas kapitan. Tadi kaket mangibabain. Ay, kuwaraw, agikatak sa ngagpayson kas kapitan. Ha? Kay, sino ay ti sumukat kan ka kapitan? Ni tata ba daw? Ay, sikan Ay, masadutak lang ang kapitan ng kail. Nanti ba ng ano kayat na? Ay, kit uray asinon Apay ngamin ngagikat ka. Ay, jak masangaw ti kinakapitan ka. Apay, mas importante ka diti huiting as asikaswang. Ay, una! Ay nanggal, nagbalbaliw kan. Taya ka ataya, ngaman manu ka lang mata mga bak. Saan mo't? Wen mat, sipod nagtaya ka iti witing, na minsan kalangan ng haba. Iso nga ron ngagtaya aklat tabarang mga bakak to iti dakdakal. Sana nasayat ati kapitan katagwit-witing ang gail. Madyakitaan. Ngamin, sugal ti witing. Saan mo't aka na yun? Inal daw to, pay ngagpagna ka dita. Nga agsapsapol iti pagtayaan. Ay sumardeng ka man mo't? Timakunak, ipang pangrunam ti pagrebengam kas kapitan. Iti kasta, awan makuna ti bumarangay kan ka. May kadi atong kalumayak dito yung barangay hall. Kaya't ko kasarita di kapitan, katjak madandanaw. Rimuar nga main. Kanayon akasta. Sabay ikamang kukumat, iparikot ko kenkwana. Urayim laangan. Amang ano addan to dayjay, inton madamdama. Anyamot tenday ta kapitan. Pudno ka diti damag kau, akanayon ni jay witingan. Ha? Amang ano adda ijay ita. Ay, jakam mo. Ala, agsubli ka laangan inton madamdama, dalmas. Sige. Itad ko ken ka ti cellphone number kau. Taytiks naktaw, inton adda ni kapitan, ha? Anya ti kaadda, marikwanang, imay kamot dito balay. Wan, Maray, taibagakan ka ti sao ti tattao kan ni kapitan. Nga anya? Ay, Maray, bagbagaam ni kapitan. Ngamin, kanayon nga awan iji barangay hall. Huweteng ti ipangpangruna na. Ay, binagbaga akon, Maray. Kat nasapa mo't arumar dito balay iti inaldaw. Agjote ka no? Pudno amasapa amapan iji barangay hall. Ngamrumwar mo't laang, kat saanan nga agsublay. Kasta? Inton kwan, madamag kon nga addagayam iji huitingan. Ala, bayam Maray. Takasaritak anaimbag inton agawed. Sige, Maray. Bagbagaam ni kapitan.
sakbay ang madadaal nga enteramente tinagan na. Anya ti kayat mo, Inteng. Huweteng, wenno tinapintas anagan mo, kas kapitan. Siyempre, tinapintas anagan ko, Angam si ka mismo timang daddadaal itinapintas anagan mo. Gaputa mas importante kan ka ti huweteng nga iso ti ipangpangrunam ngas asikaswan. No kayat mo nga agtalinaad tinagan mo anapintas. Unaem ti trabahom iti barangay mo. Unaem ti pagrebengam akas kapitan. Anya ti serbiti kanayon mo nga ibagbaga. Asika ti kalatakan, katauran, ken katurudan a kapitan no dadaelem mahit. Enteng, tapno agtalinaad tinagan mo analatak, nasken nga agbalbaliw kan manipod ita. Sige. No agbalbaliw ka, sigurado nga agtalinaad ti respeto ti kabaranggayam ken ka. Saan da kalaeng nga irespeto, no dikat ipatagda ka. So amanipod ita, agbalbaliw kan, tapno agtalinaad analatak tinagan mo. Sige, taramidak da ita. Nasaysaya at analatak tinagan mo. Gapo iti nasaya at nga aramid mo. Ngam ti aglatak nga agpayso tinagan mo. Gapo iti huweteng. Maawatam ka day, Inteng. Uwan ba nang? Manipod ita kat agbalbaliw akon. Ngembag nga oras mo, Angkay. Adda kami dito barangay haul. Uwan Kahit nasaya ta adda ka, gaputa ada tungtong ita dito barangay hall. Wanang kail, iso nga imay kami atanaw, tapno dagbantay. Tamangan magpinangat manin dagiti karibal akabait ken original white. Ito madamdama kat addadan taon. Maragsa ka na kang kail, tadda ka. Kunak no awan ka manay. Manipod ita. Una ti trabaho kas kapitan. Agpalbaliw akon. Ayaws. Adakla tamang support kan ka, Angkay. Ay, Kapitan! Ituloy mo tagbalbaliw, tapno agtalinaed ang nasaya at tinagan mo. Ala, sige! Dinan, tinagibusan ti Sawalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Enteng! Insurat ken iti direksyon ni Vicky Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.